Budúce mesto i úloha nacionálnych sovitoch pre novi zákony o ľudských i menšinských právoch bola jedna zo témov, o ktorej soviti menšinov u Srbiji žadajú postignúť konsenzus, a o ktorej najveci rozpravljali na schádskej koordinácii dneška u Subotici. Novi zakon o nacionalnih sovitoh prinošiše posle toho, jak da jedni z ih kompetencijoh osporeni na Ustavnim sudu. Nacionalni menšini vymahaju učestovanje u javnih služboh, odnosno organoh so zjavnima ovlašćenjami, že bi nacionalni soviti boli pravdivi partnere državi u rješovanju određenih pitanja, ktorі im pripadaju po zakonu. Menšini še žadaju uključić i do procesu evropskih integracijoh, ali i učestovať u vlasti, mať možljivost zapošliť še u javnim sektoru, učestovať u međunarodnim sotrudnictve i ekonomski mocnic. Schadzka bola dobre koordinovana, dobre organizovana. Nás, jak Rusnácoch, co najbardziej interesovalo to, že nám teater u tým roku nedostal nejaké sredstva i dohovorené, že by sme už takoj u najchodzacím týždňu dohovorili rozvárky a koordinácia zo ich potrimovku pri sekretarovi za kultúru, že by še do konca roka vynašli sredstva i že by teater mal stabilné finansovanie. Na schádzky u Subotici prisustvovali predstaviteľe 17 nacionálnych sovitoch. Predsedanie zo koordináciu prebera sovit rumunskej menšiny.